ibi bigoryi man, ibi bicucu ntabwo uyu nguyu ni umunyamerika. Ibi bigoryi urumva umbwira aya makuru uretse gato deka kamubereke neza. Uyu ni umunyamerika ukinira mu Rwanda. Wamubonye? Ubu niki ngiki kirongora babandi bose batiya n'abamuyango bose yabamaze. Uretse gato manza wumve story umeze kumakuru ari kungeraho. Genda gake buri kantu wumvigiramo. Uyu mukobwa ni umunyamerika akinira mu Rwanda. Abantu amazina bahita bayadara papa. Hano bariruka. Dore amazina ye bahise bayadamo. Mama! Ubusaka kanyamerika nako karabikora. Buretse gato. Uruswanyira bamuyango Manza wumve dekati. Igituba gitanga batanga ubunyobwa bro. Buretse gato dekati urukoresha amagambo aremereye. Uyu mubebi, uyu mugabo cyangwa sinzi icyo muza kumwita. Uyu mukobwa ngo Muyango yaramukunze abura ibitotsi, Muyango abura amahoro. Urimo kunyumva? Uyu mukobwa mba numiwe. Ku rundi ruhande birashobora ko Muyango yishakiraga visa. Ngo uyu mukobwa Muyango yaramugigiye, uyu mukobwa yanga Muyango. Niki muri Amerika n'umwe wakireba. Uyu muri Amerika, uyu nguyu niwe Muyango yashakaga, Muyango aramwanga. Uyu muri n'umwe wamureba bro. Banza wumve. Aho bigeze ndi kumva Muyango muri kumubeshya. Wewe buri kantu kakumvigiramo ntabwo njye nkuru umuntu mvugiramo ndi kuvuga. Iyo ni gutanga sura ngo macaba mu. Uno musore umva umbwira umusore. Uyu mukobwa mwanze. Rega tuvugishe no musore gatoya. Umusore. No. Turagukunda cyane. Ngabo ugiye. Tukomeze. Uyu mukobwa uyu nguyu ni umunyamerika. Uyu nguyu Muyango ngo yaramukunze, Muyango ananirwa kurya. Urumva? Birangije ariko ifoto kutari kugaragara neza. Ni bogari uyu mujene. Ariko nyine ntabwo afite zubra, akoresha plastique. She's very ugly. Ni mwiza bro. Uyu mukobwa uretse gato, uyu mukobwa ngo Muyango ye niwe yakunze kurusha abandi. Ariko uyu mukobwa yanga Muyango aramukatira. Ariko kuko Muyango yanyuze kuri uyu washyizeho, Muyango yanyuze kuri uyu mujene wacu. Nose urucucu Brian rwo ruzamo gute? Buretse gato nge mbona Brian ari victime muri ibi bintu. Brian ari victime. Muyango akunda ikintu bita abakinnyi b'umupira, ntabwo yakwiteza umudije. Turaza kureba aho bamukunda. Ngiye bya Brian ntimubimbaze kuko ndashaka kwereka Muyango ngo umuntu yanyuragaho passe ya mbere yashatse. Urimo kunyumva? N'uwamuhaga passe n'uyu nguyu. Urukunyumva? Noneho uyu munyamerika ndajya nshyiraho ifoto babwire. Uyu nguyu ari umuswa yavuze muri comment ngo mvuga nabi man. Ufite ubasha bwo kumuboroka. Mbwira mu mateka y'isi muri no si umuntu uvuga neza nkanjye. Ni ufite ubushobozi bwo kumuboroka. Babwire ko mushobora gukora. Abagore banje baranze. Mutapinge screen mwabantu, mutapinge screen batapinga. Batapinga screen by the way. Ariko ni gute dekata ari kumbe 3,300 kweri. So tugende gatoya. Dekata yagari konserereza ngo ndi gusabiriza. Ndi gukina game. Ntabwo ndi bwo. Ikigogwa na kibi. No iki gikogwa muri Amerika nta n'umuntu wakimwera amazi. Banza wumve uyu mubebi niwe Muyango yakunze. Niwe Muyango yakundaga teka. Arasaba. Banza wumve asaze Muyango yagiye gusaba passe cyangwa uyu sisi watuzaniye sinzi wamukuye. Uyu nguyu we muntu wagize ati uyu niwe muntu wagombaga gukonekta Muyango n'ura munyamerika kazi. Munyamerika katiye Muyango, uyu nguyu sisa nibwo yatangiye kugira ate aravuga atarega ibyo Munyamerika yagukorera je nabi daboringa. Wahangaha amafaranga utubwira yahawe uyu buretse gato. Amafaranga yahawe sisi niba ari byo
ko njye I'm not sure niba amafaranga murimo kutubwira yahawe Sisi atanzwe na Muyango, ayo mafaranga biramutse ari ukuri yari komisiyo yo kugira ngo Muyango amuhuze n'ura munyamerika kazi. Turi kumwe? Uyu mukobwa nako uyu mujene turi kumwe nawe hanga uyu Sisi turi kumwe Radu in the house. So uyu mukobwa muri kureba aha akimara kwanga mission biragaragara ko umunyamerika uyu munyamerika kazi biragira wasanga atazi habari ko Muyango yigeza mukunda, ahubwo Sisi Muyango nkwanga kubi muretse gato, ahubwo Sisi wagombaga kuba umukomisiyonere yarahise akunda Muyango akabiwesha ko umunyamerika yamwanze ntamuhe opportunity yo guhura nawe kandi ari Muyango yakunze, ahubwo Sisi agahita arya Muyango. Turi kumwe? Ahubwo inkuru igeze muri nyina papa. Ndababaye we. Muyango nagukunze nabikubwira nkubwira ko ngukunda. Umva mbabwire abanyarwandakazi barimo kudukurikira. Atuye ku Kicukiro Saint Joseph. Mani umwana amubwiye ngo ndamukunda message. Atuye Anyway, asa mu France. Wanze kubivugaho. Buretse gato. Atuye Kicukiro Saint Joseph. Muyango niwe wamwisabiye bakundane. Ndapfuye. God damn it. Akina basket. So, uyu munyamerika kazi abantu mumuzi ni umunyamerika ku ruhu cyangwa ku bwene gihugu gusa? Mudusobanurire uyu mujene uyu ni umukobwa ntabwo ari umuhungu nimumurebe gutya, uyu ni umukobwa. Ariko bro wamaze kubona ko iyi mikino y'abahungu, iyi mikino ikina n'abagabo abantu yose bayinjiramo birangira bose babaye gahunda. Urakoze cyane. Abana benshi cyane b'abakobwa muri Kigali bya byarabacanze reka tubibiri kuruye. Ahangaha ibintu birimo ko ntago biri normal. This is not normal. It's abnormal maniga. Turaza nje nta side njya mfata. Aha nta side ngo difata njya mfata. Ahangaha turaza kureba tuvuge ngo Kimenyi yarajajwe nkuko twabimwise tukamwita injajwa, cyangwa Kimenyi ibyabaye ni umugabo umutima yananiwe kwihanga n'umutima uramunanira yenda gusandara umutima. Niki cyateye Kimenyi kuvuga? Ese Kimenyi ni ikigoryi cyabyise mu gitondo kivuga ibigambo bita aho ngaho bidafite ahantu biveni ariko sha. Bro, Kimenyi umuntu wamukoreye amakosa ni Keza, ariko ibintu Keza yakoze nubwo bitari byo ari ibintu Kimenyi yakoze kugutakira umuntu n'agahinda k'ibyamubayeho ntabwo yakoze ikosa. Muyango yacumitanye n'abakobwa bagenzi be. Dore nguyu wa mukobwa. Uyu ni umunyamerika. Uyu munyamerika ngo Kimenyi nani Muyango yaramuhiza muhigisha urundi ariko aramubura. Ariko kuko yanyuze kuri Sisi ahita amufata ahita arya Muyango. Aho amafaranga batubwiye yari umukomisiyonere kugira ngo Sisi ahuze Muyango n'uyu munyamerika, cyangwa ari amafaranga Muyango yayaherezaga Sisi kugira ngo amurye. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Aha niho uruzingiye. Ahanga ubajije akabazo keza mu mateka y'isi ndagaswe. Amafaranga Muyango yahaye Sisi ko nibisi biti byagaragaye, aya mafaranga nayiki? Yari amafaranga y'iki? Yari amafaranga y'iki? So ese ngo musa aba bantu bashaka kumenya ukuri cyangwa bagira ngo byageze ibigoryi biranga gutyo. Muyango wahaye Sisi amafaranga. Muyango ibyo Dekata tubwira nibyo, wishyuye Sisi amafaranga. Niba warishyuye Sisi amafaranga bikavugwa ko yagombaga kukubera coordinator cyangwa umuhuza n'uyu munyamerika, uyu munyamerika wari warakunze urukundo rurenze urukunda Kimenyi. Allahu akbar. Uzakana karenze se? Uzakana karenze agatenge nawe?
nta muntu umwe azatubwira ngo turimo turabeshya kuko Kimenyi yarivugiye ngewe ngo igihomora cyazaga kikamubwira ngo amajwi ya Kimenyi ariko wasabiye Keza ko ubushize nafashe Saidi ya Muyango Keza kandakarira Mad Wiz thank you wansabiye ya majwi ya Kimenyi wabaye hagira umuntu yampa kuri WhatsApp ya majwi Kimenyi igihomora cyazaga kikamubwira ati ngo tuza Keza nibura aha ngaha ngewe ntabwo njya Saidi nagiye ururimi rw'icyongereza bityo bita ngo twahereza ari amajwi Kimenyi ari kuvuga ngo ntabwo we atuza ngo abone umugore yarahindutse umutinganyi ari amajwi ndayashaka urakoze cyane so hari umuntu wadushinja ari Kimenyi wabyivugiye mbere ko dutangira inkuru bitaza kuvuga ko turi guharabika mu mpera z'amajwi ya Kimenyi aya majwi yashyiramo abantu bamenye ko tutamo kuharabika ari amajwi muyazane kuko mama yake noneho ariko noneho mfite amatsiko yo kumva ibyo yagwavuga ese ibingibi byabaye mbere yuko uyu mukobwa amenyana cyangwa ibivugwa hagati ya Muyango na Brian amakuru nuko Keza yacumise uwo bita Kimenyi byo birazo Keza ati no Keza ntabwo yarongoye Kimenyi ejo bundi Keza yarongoye Kimenyi big time oya nago didore kumwemera cyaje mama nibi bya Kampala bajya kujya muri Uganda bro no nukuvuga ngo ahanga hariyo uretse gato ariyo Kimenyi ako umva umbwire ntago ari kubyemera bro nkuzamurire Exidira wawo ndibye telefone ya Debeni oya Exidira muretse nose umva imyaka 5 muri Uganda ari kumwe na we bana super sexy oya so urumva rero ahangaha tuvugisha ukuri aya makuru atangiye guturika hajemo n'abanyamerika abo tukibaza tuti mane rero ukobwa ndagaske reba ukobwa Muyango yahaye ndagaske uruhe uyu nguyu se urunguruguru uyu nguyu Muyango uri gafefe mu motekasi Dekate ariko utari kumva inkuru neza uyu nguyu yakatiye Muyango ntabwo yigeze ahura na Muyango yaramwima ese Muyango baranagakatiye uyu yaragakatiye ariko agakatira kuko umuntu wagomba kubahuza nawe uyu nguyu ni Sisi niwe wagombaga guhuza Muyango nande n'umunyamerika uramukobwa mvanyeho ariko Sisi ko nawe yashakaga Muyango kandi Muyango ngo amutanga amafaranga ahita mwigumanira umunyamerika ntiyagira gute Muyango ntiyagira mu mateka y'isi mukobwa wa mbere uri chip muri Kigali ni Muyango so ahangaha inkuru igeze Muyango uri chip ucitsa amazi uwicishije amazi mu mateka y'isi yose uzapfa uwicisha amazi umuntu bita Kimenyi ese byabihomora ko bitaza kumuvugira hano umuntu bita Kimenyi byabihomora ajya yohereza ko bitaza kumuvugira hano wabizamu umuntu bita Kimenyi hano uyu mugabo akeneye uyu ni umugabo akeneye ikipe y'igihugu uyu mugabo akeneye ubufasha bw'igihugu leta yite kuri uyu mukinnyi yahuye n'ibyago yavunitse ahura n'ibyago asenyerwa n'imbwa oh my god fucking god damn it Kimenyi uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya Kimenyi akeneye ubutabera Kimenyi akeneye kwitabwaho n'abantu bashinzwe Kimenyi umuntu wa mbere ugomba kumwitaho Kimenyi agomba gutabarwa na Ferwafa niba siporo ihabwa agaciro mu gihugu uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya niba siporo nabivuze kare Minisiteri y'umuco miliyoni 10 uyu mujene ntibavuga bavuga kanagize kano ntibavuga Kimenyi niwe musore utagira n'ikibanza mu mujyi wa Kigali yarakiniye ekipe ameze nk'amayobo Alex Mutsimbuki Kimenyi yateruye miliyoni 10 ngo ajya gukora saro yakagombye kuba yaraguze akabanza Kimenyi ava muri Kiyovu Sport no ava muri Prager Kiyovu Sport Kiyovu yamuhaye amafaranga yishyuwe amafaranga 10 amafaranga leta yashingiye Muyango saro de coiffure mu mujyi uwo yihebeye bamukubita karimi birangira asigaye yinginga ngo wamuhe igito wamara akakimwima mboro ahangaha tugaruke gato
turagaruka ku buhanuzi bw'umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa Yago. ahantu bigeze Yago ni victime. Yago yari Sawuli ahinduka rya zina yahindutse n'indura mugabo. Yago turamugira umuhanuzi. Yago wahoze ari Sawuli ubu ngubu yahindutse Yago yibere nk'umwana bitaga Yeremiya. Wapi? Yago turamuhindura akana ka Yayiro. Agakobwa ka Yayiro. Harya story ya Yayiro yimeze gute? Story ya Yayiro na akana k'agakobwa ka Yayiro. Yayiro yari aho ngaho urumva. Yakoragiye yarakasa mutwagira gutya ngo nyine nuko akana ke k'agakobwa kaza gupfa urumva. Atakina biro kajya gusaka Yesu azura akana ka Yayiro. Yago ntabwo ari Yayiro. Yaroniya. Yago ahubwo ni Nuza urumva uzi story bahura nayo. Man, hari story ntibuka neza abaswera abanyana muri comment baratubwira. Ninde muntu wahanuye ibintu bikaba. Umuntu avuze ibintu. Ariko nawe akaba ari umuntu w'ikigoryi. Ariko akavuga ibintu bikaba. Bumwita Yago. Yago yaraje atabariza urugo rwa Kimenyi. Bureka mbibutse ikindi kintu kimwe. Paulo abantu mutabizi. Buretse gato impamvu amakuru Yago mugomba kuyizera. Urimo kunyumva? Yago ni inshuti ya Kimenyi big time. Igihe kiri. Bivuze ngo Yago aya makuru yazi kurusha abantu bose. Yago icyo atakora ni ukuvuga ngo amakuru yahawe na Kimenyi. Ariko Kimenyi yabwiye Keza n'abandi bantu natwe reka tugeraho. Umuntu wabibwiwe mbere ni Yago kuko Yago ni inshuti ya Kimenyi kurusha abantu bose mu Rwanda. Yo Muyango naga kubabaje mu mateka yawe ko vabaho. Ambabaza gute? Niza ko Muyango kubabaje. Ntabwo ambabaza gute kubera byarambabaje. No uburetse twumvikana ikintu. Man Muyango arambabaje man. Akubabaje gute? Muyango aramukundaga. Umukunda kundi mutaramukunze kuki none uri gufuha. Uri kwihumura ko atagukunze. Muyango namukundaga bro. Ntabwo ndi kumva igisobanuro cy'ibyo uri kumwe ngo waramukundaga. Niba waramukundaga. Muyango waramukundaga. Naho ubu ntukimukunda none se yapfuye komeza umukunde. Muyango nako nkimukunda. Kubera ko utakimukunda. Muyango yahindukanye yajyanye n'abakinganyi. Kubera yahemukiye Kimenyi. Reka Kimenyi nagaswera nyine. Oya we no reka ibyo bintu. Muyango yahemukiye umugabo. Ntihongere gutuka Kimenyi. Oya nawe nshaka Kimenyi. Arampemukira. Yaguhemukiye ate wowe kutari umugabo we? Araguhemukira. Ahemukira Abanyarwanda. Ahemukira igihugu. Gute? Twese duhemukire. Gute? Muyango twamuhaye uburenganzira bwo kugira ngo agende abe mwiza aciringa. Aragenda yigira igituba. Urukoresha abagambo babi. Akagenda yigira imbwa iri aho ngaho. Ntongere ukoresha. Aho n'abatinganyi bamukoresha baramwanika. Baramuzunguza. Aho n'ibikobwa byo muri Amerika bibi cyane. Ira nk'iki gikobwa bro. Iki cyaramwimye. This ugly bitch bro. Yaramwimye. Gazi mutapinge screen bataza kutumanura. Muya uzongera kumpamagara nzahita no Emana yanjye. Agatanga ndashaka kubaza ikintu kimwe. Nyuma y'aba bakobwa bakina imipira y'amaboko. Murongera kugira ikintu mushinja Brian. Nsubize. Yego nsubiza. Ahanga mwafashe Brian mumwifatira ku gahanga. Mumushinja kurarura umuntu bita Brian. Mubwiye kano. Mumushinja kurarura Muyango. Brian ntabwo aza uretse gato. Ahanga Brian ntabwo aza guhinduka victime. Ofete Brian. Brian nacyo akikwiye gushinjwa uyu munsi. Brian biragaragara ko ahangaha kuba agendana na Muyango barabimushinjije kandi bigaragara ko ahangaha Brian
turemera ko Brian ari victime ya Muyango. ndabyemera. Abantu benshi ntabwo bashaka kubyemera, bashaka kujya Brian yakinnye Brian yagaze n'ahamagara Keza. Brian ahamagara Keza kugira ngo basevinge urugo rwa Brian, ahubwo Brian ni victime ya Muyango. Brian yahamagaye Keza kugira ngo asevinge urugo rwande, ajya inama na Keza, ibiganiro twarabyumvishe. Aya masaha kubera iki Brian bamugeretseho umutwaro wa Muyango kandi Muyango yibera mu bakinnyi ba basketball? Why? Mudusobanurire. Keza, Triska nguyu uri hano. Zamukano gato. Keza, kankuzanire Keza wawe hano. Keza zamukano nkubaza ikibazo. Ahangaha ibi bintu hari umusore waje hano aravuga ngo Brian ngo ni victime, uwo ngo ni Boscan. Yuko Brian ashaka ko ari victime ya Muyango. Uretse gato, Boscan yaravuze ngo Brian ni Boscan ninde? Aravuga ngo Brian ni victime. Ahangaha nyuma yuko tubonye ifoto y'uyu munyamerika kazi, bivugwa ko Muyango yahigishije uruhindo bitewe n'urukundo yari yamukunze. Ako se bayitwa Boscan zamuka, Boscan kamazahiye. Brian aho ntiyabagendera mu kigare. Brian Zamura Boscan. Boscan shira muri request. Ntabwo ndi kukubona. Boscan shira muri request. Ahangaha Brian ashobora kuba ari victime. Kuko niba tubireba Boscan. Anyway, by the way, Brian nawe ntabwo ari shyashya. Ntabwo ari shyashya, ariko twamudereseho umutwaro kandi ahangaha ibintu byari bifite aho rushinga. Okay, dukomeze. Ariko twabyemera ko ashobora kuba. Boscan ntabwo ndi kumubona. Hari possibility yuko. Ubita Brian. Bivuga yuko yasenye urugo. Aba gute rero? Iriya verisiyo ishobora kuba atariyo. Ntabwo impamvu iza kuba atariyo. Brian ari mu bantu bagiye gushaka inshuti ya Kimenyi ari we Keza, urukumva? Aravuga ati Keza, nk'umushuti wa Kimenyi, nanjye nkaba ni inshuti ya Muyango, let's save this marriage. Uwo muntu yari kuba acumita Muyango agakora iyo initiative yo kugira ngo asevinge iyi probleme. Kubi ngibi yabikoze Muyango. Musa ndashaka abantu babiri banyoza Galaxy. Guys, do it. Bantu banjye hagira mu bikore vraiment. Ndetse ngenda niba tonyereza ibintu bifite amafaranga menshi cyane, ubwo navumbuye ko abantu baranyandikiye behind the scene bamwe ngo uziko ngo TikTok bamukora amafaranga man. Amafaranga nayo. Guys, duka yuko nkanyabirwa impamvu uhora gusakuza buri kanya ngo bakoresha ibintu bikanca. Paka bari nyina bamweza amafaranga. Nimutanyereza amafaranga menshi cyane. Ndahita ngenda burundu. Nimutameza Galaxy ndahita ngenda burundu. Muri kumbona. Buru kumpa Galaxy ari ikintu kirenze. Ntabwo Galaxy ariyo ihenze Musa. Ntabwo nzi ibyo bohereza ibyo ari byo byose. Nimutanyereza ndahita ngenda. Wayibonye. Wayibonye akugezeho. Inde? Ntabwo Galaxy uri gusaba baziguhaye twagiye. Boscan uko wapi? Boscan wakire muri request yo kuzamura. Galaxy ni biki man? Iyo wasabye bamaze kuzimura. Okay, basimeze ari batanu. Kamushyire muri big screen agaruramo uyu munyamerika mu kanya. Guys, mutapping screen. God damn it. Abantu murebe goro muyikunde. Twagiye. So, Brian araza. Ese abakire bari mana, we ntabakire dufite abakire gusa. Abakire barahari baraza. Abakire barahari. Don't worry. Boscan namuzi. Dufite abakire. Anyway, bese gatoya. Dukomeze. Umva se? Ndakumva. Man, uriya mwana ntabwo yakobaje. Uravuga uhe mwana? Muyango yarambabaje. Ariko cyakobaje. Vugisha ukuri ko icyo wakobaje. Babara Boscan ashobora kuba ari yinjiye muri Babarao. Ndagaskaye nyina. Dukomeze. Impamvu ni yingiye. Ntabwo ngiye mu Muyango ntabwo ambabaje kugeza amasaha. Nyuma y'amakuru nabonye umuntu wambabaje ni Kimenyi. Kweli iki? Kimenyi arababaje bro. Gute se? Birababaje ibintu byabaye kuri Ntuza birababaje.
ibintu byabaye kuri Kimenyi birababaje. Uzi kuvunika, wamara kuvunika, urukunyumva, wamara kuvunika ukisanga uri muri iyi situation. Ahangaha turaza gusubira inyuma turebe urugendo rw'uyu mujene nubwo nawe atari shyashya. Urimo kunyumva? Bosca Niwe cyangwa n'undi wamwitiriwe byamuhitariwe. Umusa mugiye aza muri baba arabeza. Umusa Reka warning abanyarwanda bose batabizi. urumva Umunsi uzavuga izina Babarawe. Mbere ko nsubiza ubundi uzahora na Boscan. wallahi ndabyumva. Godfather Nirwa mbwira abantu ngo stop play with me nigga. Anyway, by the way, Bosca, yo ibi bintu bitagahinda. ya birumvikana. Ubushize narabwiye Godfather akoresha ijisho rireba kure, uzasanga Keza nta kimubarwaho. So Godfather byose urabibona ko ntuza DJ Brian nawe ari victim wa Muyango, ariko nyine nanjye byambabaje tu. Ni victim wa Muyango. So huoni kwamba ibintu byose biri behind the tent wa mugabo nakubwiraga. Ibyo avuga nibyo. Umva kumbwira ikintu kimwe, wowe urashaka kugaragaza ko Boscan ahantu ntemeranya nawe, ushaka kugaragaza ko Kimenyi ari we mubi. None se ko yari azi ibintu byose uko bimeze, none agasa gushyiramo Keza niyo bihuriye na Keza. Ubwo se uravuga uwuhe? Sinazungumzia Keza na nani na hivi Muyango. Ibyo uri kwita reba kamaze ugiye gutuma ndi freshinga back gahunda iteye itya. The Kati wowe Dani Boscan we waje nyuma. Umva story. Hano ndi muntu yaje. Uyu ni umunyamerika kazi uri kureba hano. Oya nagumvisha ibintu Boscan arimo kukubwira. Ongera umve umusa ongera mubisubiremo neza yabyumva. Nansubiremo none. Asa naruli okay bimeze gutya. Ibyo twaganira ubushize Godfather uribuka ko nakubwira ko Keza ari victim y'ibintu byose bihari. Ukampakanya ukambwira ati hoya abirimo rwose, nakubwira hoya koresha ijisho rireba kure uzasanga. Ukambwira ati Brian Keza n'ibiki byose akubwira ari umutipe birimo wa mutipe w'umukire, kuko umuntu ufite amafaranga bro ntago winjira mu bintu nkabiri. Urumva? Aho sabi nchange umukobwa wabyinjiyemo n'umunyamerika, but the Keza ubu ari clean, but ntuza abaye cheap. The Keza ntuza Muyango abaye cheap mu maso yanjye uko namufataga siko mbibonye muri make. Umusaba byumva ntago byumva. Ndabyumva cyane. None se ikibazo ufite n'ingiye. So gahunda iteye itya rero. Ahangaha tugiye kureba hano hari nyirabayazana. Muyango agomba ikigaragara hano. Urukunyumva? Muyango magambo tutanyize iruhande according n'ibi turi kureba tugendeye ku majwi ya Kimenyi. Muyango ni umutinganyi. Muyango reka nkubwire akantu kamwe. Ahubwo ninde wafashe Muyango akamugira? Muya, I'm sorry sinzi ibintu byakubayeho, ibyo sinzi ibyo ari byo, ariko nyine wahindutse umutinganyi. Byararangiye. I'm sorry. Ako ndabikonfirminze. Uyu muntu muri kureba The Cat yaraye postinze mu gitondo nguyu. Abantu hano bahita bagusuka ikintu bita. Ngo bamwitande. Ngo ni bari. Uyu sisi Muyango bivugwa ko Muyango amwishyura. Yaramwishyuye. Anyway, reka ariko amafaranga uyu mukobwa reka tubyagure rero tujya mu bintu byinshi kuko navuze ko abatinganye bose muri Kigali. Uretse gato uyu mukobwa kwishyurwa kwe amafaranga yishyuwe nayo kugira ngo arongore Muyango cyangwa nayo kugira ngo kuko uyu mukobwa Muyango amenyana nawe Muyango yamushakaga ikintu kimwe ntabwo amushaka ngo amurongore. Dore umuntu yamushakaga hano uyu nguyu. Muyango ni indyarya. Muyango yahuye na Sisi agira ngo amuhe passe y'uyu mukobwa w'umunyamerika. Ukina muri uyu nguyu akina muri ki? Dore nguyu. God damn it. Noneho
sisi ngo abonye Muyango aravuga ati ariko Muya umunyamerika arandusha iki ko nacimye ko nagukorera ibirenze. Muyango namye yaciye Kimenyi nawe nta kintu yakoze. Wowe keza nabwibarishe keza asa anyomozi. Uretse gato Namozi ati Kimenyi wamucumisa ambwe ati namucumisa. Aracumita byadanje ati wapi? Yacimye numva ya asiramu ati wapi? Kimenyi yavuze ko keza nuka mu kanwa. Muyango yavuze ko Brian atunuka mu kanwa. Kimenyi yavuze mu majwi ataraje hanze yavuze ko Muyango navuze Muyango muri audio yavuze ngo nago ngo cya gikobwa mana wakinshinje ngo cya gikobwa guzukuru ngo mu kanwa gisa nabi. Aha warindi wango wari Kimenyi. Oya ingo muroti man za audio muzigaruri muzane audio munzanire audio hano. Wewe uri marashira keza ahubwo Muyango navuze ko Brian anuka nabi mu kanwa. Urabeshya Man ahubwo ako man usikuda kuri bro ahubwo man bro ndakwaka amapeti today. Uwo bita Muyango aravuze ati yabwiye Yves moje ngo cya gikobwa ahita ati ngo man icyo gikobwa nyina nabwo ibikira cyo ngo cya gikobwa kinuka mu kanwa man. nagarutse we mutinze ibyo byameze gute kubye byatishise. oya nje nari namyutinze iwanjye hari umuntu aringiye kwitaba. Nanjye kukubwira urumva umuntu avuze ko anuka mu kanwa ni noza wabwiye Kimenyi ari Muyango avuga ati cya Brian nta kintu kimwe avugana ko kinuka mu kanwa. aho ngaho uri kontrere rero amakuru avuga ko urukumva amakuru erega hari andi audio mutarumva atarajya hanze. Ariko none reka tugaruke kuri umukinnyi wa basketball. Uyu mukobwa aracyaba mu Rwanda ku bantu mukurikira basket. Uyu munyamerika aracyakinira mu Rwanda. Munsobanurire. Ubwo abantu babyumvishe neza watubwira. Uyu munyamerika aracyakinira mu Rwanda. Niba akinira hoya akina muri Amerika. Yaratashye. Yamaze gutaha. So twumvikane deka ahubwo turaza kumenya Muyango yashakaga uyu mukobwa kubera iki. Tugende gakeya. Muyango yakunze uyu mukobwa erega niho ruzingiye. Ahangaha uyu mukobwa yinjiye muri kese uyu mugabo. Ese wavuze izina ryacyo man? Sisi. Bagitande? Uyu Sisi uyu nguyu. Oya atesisi hari ikindi urimo kuzana man. Cyo muri Amerika. My friend uruzina rwo ntabwo nzi ukuntu barusomana na rubuze. Ni babiri man urimo yerekana abantu babiri. Harimo uyu nguyu ni umunyarwandakazi. Ari ikindi cyo muri Amerika urimo kwerekana. Ngo ni Firox mu ndisoma barisoma bate. Ya umubwiye mu mateka y'isi Muyango ni ikigoryi Muyango ni uyu Firox niba ari gatiki urukumva Muyango ni ikigoryi mu mateka y'isi. Uyu munyamerika ni ukuvuga ngo tugende gato ya Dekate sibyo. Muyango yisanze gute ashobora aya mafaranga yatangaga nayiki. Tugaruke kuri aya mafaranga yatangaga nayiki. Muyango bajya bavuga ngo muri King David urumva ibintu yakoraga yamane ubusambanyi bw'igitsina ubutinga. Nagira ngo barabeshya bro, nagira ngo nukubeshya bro. Ibintu biratangaje ariko man iyo ugeze hano haboro ibi bintu birahakigoryi aswera n'imbere Imana. So boss kandi Dekate ntabwo nza kukubwa nabi ngo nshaka kugusenya ariko nyine umva twumvikana ikintu kimwe abantu mwateye umuntu bita Kimenya amabuye bro uriya mutima afite umutima wihangana. Mumpe y'amajwi ariko se wabwiye Keza ngiye ngo yarandakariye mumpereze y'amajwi Keza wampaye y'amajwi wakanyoherereje. Kimenyi ni victime boss kandi mwebwe muravuga ko Kimenyi ngo ni abantu mwese mwavuze ko Kimenyi yagiye gusenya urugo rwe ngo atwara amagambo hanze. Ntabwo ariko bimeze bro. Ibaze kumenya amakuru ko umugore warongorwa n'umukobwa mugenzi we.
Muyango ni ikigoryi bro. wakora iki Ufite mu mateka y'isi nibwo hambere mbabaye mu mateka y'isi. bro ahangaha ni muza kureba aya makuru dore umuntu watumye ibintu bijya hanze dore nguyu uyu ni umunyamerika uyu mukobwa ariko ngo Muyango ntuze yaramwitegereje ngo uyu mukobwa yakatiye Muyango yaramwimye aranga. God damn it. Uyu nguyu yanze Muyango ariko nkibaza Muyango yashakaga visa. So Muyango yanyitegereje abona ndi ikigoryi ku buryo yajya gusukara n'iki gicucu cy'ikigoryi. Uyu nguyu yaramwimye bro. So uyamwimye ariko noneho amafaranga yatangwaga yahabwaga uyu nguyu bamwita Sisi. Uyu ni umunyarwandakazi. Urukunyumva? Ariko bro abatinganyi barisa ibi biti by'ibikobwa by'ibitinganyi bifite ukuntu byambara byose bimeze. Nakubwiye byinshi byigize ibintu by'ibi DJ byambara mu byamaganira kuri. Aba batipe reba ukuntu bambaye wallahi. Niba ukuntu bameze. Man Muyango arababaje bro. Man ndababaye bro. Ngiye Muyango ndamukona man. Muyango ngiye mbibabwiye no mu byumve. Ngiye Muyango namukundaga man. Muyango waramukundaga? Anambeshya urukundo. Akubeshya urukundo? God damn it. None urimo kwihorera, urimo kwisubira. So, Boscan uko ugwapa urahari? Nje ndimo ndihorera. Ikintu kiriho ni kimwe. Kimenyi nk'umukinnyi wakiniye igihugu, umukinnyi wafatiye Amavubi, Muyango yambeshya urukundo. Perwa uyu mutipe nyuma yaho uyu musore ahuriye n'imvune ikabije akaba adazongera gusubira mu kibuga ukundi. Kimenyi yaje guhura n'uruva gusenya. Ni joke mwabigorye. Yakoze ikosa ryo gukora investment amafaranga yasinyiye muri Kiyovu akayaronda muri Muyango akumva ko agiye gukora business. Uyu munsi bakaba barajugunye Kasiya hanze aracumbitse. Ye baba we. Abafana bakabumbu, abafana b'Amavubi tugomba gukorera Kimenyi GoFundMe. Uriya musore yababaye. Uriya musore yarababajwe. Ibi bintu Yago yarabivuze. Umutinganyi noza Boscan ko nakinavuga. Wavuze ngo umutinganyi nde? Wagiye kugita umutinganyi. Nanjye vuga ngo